لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد. Kwezi watukufu, usiku wa leo rikahanza rifanye darsa ulihongasi harimo mwezi wa maulida ili rionese ukaya yekaramba maulida auramba sira ihondo mzalo hamtume sallallahu alaihi wasallam yeza parhaniha uliho ndongozi nji za mastajabu nomlelo hahe na uniki wa utume hahe nizo yafanya harmo utume wa hahe hata jeafe iyo wanramba sira ijo kiri wande wambi ukaya tarehe ni tarehe ya mtume sallallahu alaihi wasallam au rambi ukandi sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwezi huu masha Allah wandu wengi wa towao gharama zinji hamahaba ya hao na mtume sallallahu alaihi wasallam shao kweli ya mahaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam ngayo harmanungo mbili bahi haini wanzo mtume sallallahu alaihi wasallam yeukana nongo mbili bahi doutai domdungo kwa hizo mtume sallallahu alaihi wasallam ya amrisha dourati izo ikawa ndo mtume sallallahu alaihi wasallam haraza ni mrajihura uka geharme toa ya hizo mtume sallallahu alaihi wasallam yaziamrisha haranti hizo mtume sallallahu alaihi wasallam yambazitifanyiwa wo kweli yewanza mtume sallallahu alaihi wasallam na wanza mtume sallallahu alaihi wasallam yo fardhi yani mtu wanza mtume sallallahu alaihi wasallam yabukati islamu au kahumruka islamu wa mru wanzo mtume sallallahu alaihi wasallam bimaana wa mwanadamu ulo harmetwa ya mtume sallallahu alaihi wasallam haufanya hizo mtume ambaye ukaya zifanyiwa uronti hizo mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ukaya zifanyiwa hamande namna Mwenyezi Mungu ambaye ukaya wama atakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Izo mtume ya mjiliani nizo ya balia ya mwereani na mrenge mtoi mfanye wama nahakum anhu fantahu. Izo mtume sallallahu alaihi wasallam amekamsifanye na mzirenzi mkehulenizo yaonde mahaba ya kweli yanza mtume sallallahu alaihi wasallam shatino ukamtumia ambi bakemru amba uka yeizo wabayo hatu wakanizo wabayo hanyumba wabayo hanyu womba
ya lazimu rimdunge rimte Mtume sallallahu alaihi wasallam no ukayarike Waislamu likarito ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abangenga sarma mwezi mtukufu nando mwezi wa maulida ikawa ndo yazalwa ya mtukufu wa hezi umbe pia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shana ranze mtume kikweli ritsanze mtume hamande namna Abdullah ibn Ubay ibn Salul yakaumanza auka Abdullah ibn Ubay ibn Salul raisi wa huwa nafiki yeujibenua yaukayewanza Mtume sallallahu alaihi wasallam yeusitehi Mtume sallallahu alaihi wasallam shaye kazi jaza ufanya yeuzitawa abongeri dobinu wa mahaba tuna Mtume sallallahu alaihi wasallam ikaramba ukamtume haraza mrahunde zihoja Mtume amrisha mrahunde zihoja. Abdullah ibn Ubay ibn Salul alayhi la'na wani raisi wa huwa nafiki ikaha ono Mtume sallallahu alaihi wasallam hahimi ngu amrishonongo ikaha timizi basi uhimaba yambauka ya qaumi hadha rasulullahi baina adhhurikum وقد أعزكم الله به فأطيعوه واسمعوا له. عبد الله بن أبي بن سلول رئيس وهو نافق إمانو نافق mrungu benu nungu na balezi luharmaini ya yamru zinwaji uwo unafiki kawa unafiki wa ukafiri kawa unafiki wa madhambi bahi unafiki wa ukafiri domruvenu wa usilamu yadzihe ukafiri wonu wa Abdullah ibn Ubay ibn Salul alayhi la'na dainu ruha ngabo unafiki wa madhambi shati ukafiri shao madhambi bahi do unafiki wa uvenuha ukawe kwanza fulani na balawe adu yaha gobe nuhu anatseho wana mifumbariyo mashallah utio muona banjana njali benya ukanja huona hapa hano nakatule roho wana huona baada hubadingu bala umsharulia au unafiki wa madhambi bai Abdullah ibn Ubay ibn Salul ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam atoa wadhi yamba ya qaumi hadha rasulullah ebo anrohangu ewe mtume wa Mungu wende mtume wa Mwenyezi Mungu na ebo rehmatuz hadha rasulullah baina adhhurikum waende mtume wa Mwenyezi Mungu nge baina ya hoso ni mwanyu banu ngamumonao tsoi kamtswambiwa shatsoi tsoi ngesankana dhahiri tsoi ya mtume wa Mwenyezi Mungu waqad a'azzakumullahu bihi na Mwenyezi Mungu hamnikani utukufu hasababu ya mtume woi faatiuhu na mumtoe hizo ambao
namtahadhari mtikhalifu, wasma'u lahu, na mumwishilie. Heni yahaba tuflihu domjuna alfusada, mwangalie mirongo ya njizi hamadiyo yakaulawa harmai hanywa ya Abdullah ibn Ubay ibn Salul raisi wa huwa nafiki. Basi kanu waruhabala yeuparwanwa hahe hawambi ukaya wanondu wa makawanu wajawarita harma usongefu hatana mabaya moto endizao wala Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Basiri tikai ama Abdullah ibn Ubay ibn Salul ritambega rambao mtume nezeto azahahe karti tiyari rizidunge karti tiyari rirenti ze hawa za nafsi za hatu rishilie mtume sallallahu alaihi wasallam yawe mahabanga wadamu sheka kweliga ranzao mtume sallallahu alaihi wasallam narketiyari rirenti hudhulumiana, rirenti udharauliana, rirenti uyengana, rikane haya bayo ni mahaba ya kweli ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ngabo ipande harme barzanji ikao kiasi ya makifu maili enge mahaba ya hatu rambao ngasinayo siwanza mtume sallallahu alaihi wasallam no ushuhulifu no mhudumu hatu no mwendo haina bahanu basoma ubarzanji siwa Komoro haswa wangazija au kuangazija ya mijemiji eminji waletao gharama msinadi ili heni mru ya haja armaze sifa za usifu mtume sallallahu alaihi wasallam yajibiwe roho ya hahe ya lenro ya sterehe. Izo pia ngarambao hasababu ya hema habahatu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Jikali kaunga baadhi ya miji haina usiku watojoshinda wapare wanu wasome maulida hata homwa hakamili kaukaka bana gharama haina usiku. Baadhi ya miji, baadhi ya mabavu wajoshinda haina usiku watusoma maulida. Yaukaya boka bana gharama zenongozo nyangu nyangu basinga bo ipande shilona makifu maili haramwe barzanji si ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sojorengelea na وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شرته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية
ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدفعه الفقر وأشواه. Tunaangalia demakifu maili yao yatojo litosha ingeri ya zingara ikesi wangu wa kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam ritojo rengelea kayo nesira Mtume sallallahu alaihi wasallam harmwe wakana yarihunao wakana sallallahu alaihi wasallam shadid alhaya wakana sallallahu alaihi wasallam akaya Mtume sallallahu alaihi wasallam shadid alhaya hende mno harma haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam hende mno hashampaka harma haya. Ye haya hindi haya inu sifa ikouka na mwanadamu yimzingarao hakakafanya nongowo za uchafu kama ngina haya mnukahidi sifa ya haya ahe gemzi yao yakikahidi au kange mzi yao imoni sauka o wakati wanadamu wajohuishia uka sihidi engwajoni wana mruhindi iyo sifa ikouzia mwanadamu hakakarihitwa au kai sifa ya haya ya hahe gemzi yao ka o wanadamu wajohuishia ukayanga mikatili yabo tirende ha mwanadamu hindi haya ngezi yao mwanadamu yake kadharau au kai sifa ya haya ya hahe ngemwambia ukaya ngemzi yao ka owandu wajoisha uka sidharau mrubana mbaba hangu au bana mjomba hangu au bana mzaza hangu ya mjoka uoni hamru hindi haya yuzi ya mwanadamu hakakalewe au kahaya ngezi yao mwanadamu ka owandu wajohisha ukaya Mwenyezi Mungu hanika akili sijanga mwito haulevi nilalamo nziani nenyalaze nguo nenyaze nguo nitsambale kafu namba mirongo ya mbihwenda ewa wanahangu odoisha tarehe hamanizo ea wote hantiza wanahangu chea hindi owandu zangu wakati wajo kuishia hizo ea wote hantiza wandu zangu chea hindi eo wandu wajoisha ukanga mnyaloho nziani batilewe yabonga mi mwanadamu hindi iyo diporwao haya ngezi yao mwanadamu na ufanya uchafu hautodweshele ya uka owa johuishi ya ukati fanya uchafu wa wizi tifanya uchafu wa ukatili tifanya uchafu wa urava mali za daula tifanya uchafu wa uranganya wa mji tifanya uchafu wa uranganya lidahola hangu tifanya uchafu ni rais wa daula haudhulumu eti ya hangu
haya ngezi yao mno. Basi hizo ni za kana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana shadida alhaya, hende mno harma haya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haini mwanadamu tina haya isho hamai nyama shatulwa sheikabaya, inyama shatulwa sheikabaya, haina bahanu shotso henda. Kadhalika ni mwanadamu tina haya, haini nongo yetso hamba izo yanzao, hafanya izo yanzao, hirine shajomzia kwa shajomzia haya katina haya. Ziparesha kisa mru wadzina haka ministry adoka direkteri wa post yeti mru wa hebavu ya mbajini hadungana na wanu wala harma msafara. Basi wendata harma mji harma mbajini hambia wala anu ikao ndio yakandaina o ukahoda honi hula ngamina mna haramu wala harma tengwe wapashia gari wangu watukufu hindini wandu wanwaruma wo mji wa hao yabo harmo ambao kana mfanyeja ubo mahala kadhaa miongoni mwayo nane kakatia abo jokiri zanongozi zikakazambishiha alafambi wanu ukaya hoda hunihula ngamina mnaharamu vala bange na mwana ambayo lolahu mtsundai karjazijwa mpaka wamna haramu hangu alafu wakati ila anaomba kadaza baizo kazambwa amba daktari wangu amba kantiluka na haya baikatsunduka na haya ngamjore mwani avese wawangu warumawe miji haka ministry haka kadha kadha bimi ngamunjuo wemriadilize hadisi mrikao ngamunjuo hata wakati wanyume ni vano rikaruonana sijibala ruonana dahuvi rikaruonana funguni harumema ziho ya Abdussalam ibn Umma mjumbangu simniko mwana ukaye daktari wa hangu habansi dokana haya baikatso dokana haya amjoremane avese amjofanya nongo halafu nonezifikiri yabo mwanadamu hahisange hamainyama. Basi wakana sallallahu alaihi wasallam shadid alhaya, Mtume sallallahu alaihi wasallam hindi mno harmawo na haya ye haya kaniyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ikahumzia na kwamba nai ikahumzia na urenda nai na yonde namna ikama nadamu ngena haya yekajurenda naye namna yanzao yekajomba naye namna yanzao yekajufanya naye namna yanzao au kangena sifa iparao haya inu sifa iko ukana mwanadamu iko uzia mwanadamu yakekadurenda naye haya inu sifa iko ukana mwanadamu iko usindi ha mwanadamu yende afanye nrongo nyitukufu kama mwanadamu gena haya yetso dohanza zenongo za ujisi zao mji wa hahe yetso dohanza zenongo za ujisi zensi ya hahe
kama mwanadamu ina haya ngedhamana, basi ze hayalo nizo zoto dosili hamru yafanye heni nongozi jo ujisa harmanti ya hahe zijo ufai yanti ya hahe shakanu kwa tina haya yekabaja wajeni kwa jahura maji harmanti za baridi yekawamba panatundeza ukoto pashetwara kukabati haya yekawaja huruze parebu za puha za baridi yekawamba na wambe yekanga mutagwa shahula mkatunda shahula wahalanu waoiwa tozimu yekawa tuango juka za baridi yodi namne kanu kwa tina haya warungu wa madhamana reka madhamana ya malahu reka madhamana wa miji reka madhamana wa mabavu reka madhamana wansi ukwaduka na haja na wambe kamba kabati mwenji kamba kabati maji kamba kabati pare kamba kabati ununu kamba kabati msomo zabaridi na wambe yondi namna ikambu wala wahayani sheni wakati kao ngabo haya rusulamba na rengezeni versite ya hatu wana hatu wahune baba hanu wa usomea umsomuke mwema rikae hamandu wa rikao ngwa duniani enti hatu kenjema amani zensi sheka kabati haya yani ujishinda na pasha japa wa rohe karsina jana wanu muhimu de Desemba za hatu de Desemba za hoa na hatu Desemba za hoa rihusu. Idhan sifa ya haya inu ekangiyo na mwanadamu do iko urengeza emalaho do iko urengeza yemiji do iko urengeza emabavu do iko urengeza idaula ikahaya kati indiko uranganya haina nongozo tipia unumavu haya takabati haya koziko uringilia inusifa ya mwanadamu hata yohu kinishiha mru kafiri akana haya rao no haya uhibiyensi ya hahe au no haya kobe huha mahkama bahfanya kadha na bala wala tislam wala kafiri wala tislamu shawla kafiri wakana sallallahu alaihi wasallam shadid alhaya hakaya mtume sallallahu alaihi wasallam hende mno harmahaya yaborelewa imana ya haya nize sifa zikufanyiwa nizenongo zikufanyiwa ni haya rahare jahura haya imalaho ya hatu kana urengelia kana uparo rengelia ujaya mwinji harumwe malaho ya hatu kukabati haya ulevi mwinji harumwe malaho ya hatu ulevi mwinji harumwe miji ya hatu kukabati haya ujinga mwinji harumwe miji ya hatu kabati haya shengenga bo haya tumashi tsokaunu do mji wa kijinga narangalie namna je
rijohunda walimu harma mji namna jerjohunda walimu harma ledaho namna jerjohunda walimu harmaiti shamadama kagati haya koma dhamana wajo paruka na haja ya hensi rekaya madhamana wadaho au wa mji au wa daula harma dunia kamili harma dunia kamili abaha ikamruha lawa harma etera yamviyo ngunjiyo harmo mji mhumu mrutsona mbano ngonjema wakati ila ikahushilia harma wana miji wa masafarini walisona zitabu za hensi badi mahalati otswani sona zenongo ranzotera harmetera mviongo tsona ahindika basi haya kana sallallahu alaihi wasallam shadid alhaya hakaya mtume sallallahu alaihi wasallam hende mno harma haya zihaya zahahe zika humzia horedanai zihaya zahahe zikahumlazimisha yafanye njema haizo mtume sallallahu alaihi wasallam akaona haya hukula ni masahaba hahe waunanza gabo wangu watuka washashi wadwambwa ahli sufa wanwandu watukana bahanu baurejei tondo ha mtume sallallahu alaihi wasallam haini mbahindu yani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakahula wazima nao hizo haya kana sallallahu alaihi wasallam shadid alhayai watawadhu tume sallallahu alaihi wasallam hakana tawadhu ye tawadhu ishahidi tawadhu wa imanadamu wa daraja woi mwanadamu wa daraja ilazimu yake tihiri shakaja kubali yake shahiri yake sawanua yuparatawao hama dosiku Harun Rashid rahimahullah khalifatul mu'minin Harun Rashid akauzuru Madina wakati wa al-Imam Malik ibn Anas dia kamfundi mhu harma Hijaz basi Harun Rashid rahimahullah abonde akamfaume wa heo waislamu pia khalifatul muslimin wende akamfaume wa waislamu pia ze amri za waislamu zikaharmaze amri za ya khalifa wa mwiso wa hatu si waislamu Abdul Hamid al-Thani wende khalifa wa mwiso yafanywa mapinduzi ni Mustafa Kamal Ataturki harmansi ya Kiturki wazungu wa mandalia hata hafanya mapinduzi hangamize khilafa Kiislamu wandu wa Ulaya
na Marekani. Basi ya Khalifatul Muslimin Harun al-Rashid akaunji ya Madina hauno al-Imam Malik ibn Anas hamwambia ukayekuna ujawari somesa kaukai ya Khalifatul Muslimin akanali jubalahi la kifaume akanda ya shishie wahe al-Imam Malik ibn Anas hamrongoza kifaswaha ha adab hamasteh au kamfaume atawala wandu wa manze na muyenge shangabwe mastehi ya mfaume kujamba umanzi kakututsa umanzi she mastehi lazima haini mru yastehi ni atawala wangu lazima haini mru yaumbele yani atawala wangu wandu wamumbele dua njema ikange mwi Mwenyezi Mungu yamrengeze ikange mwema Mwenyezi Mungu amwenjezize wema wahahe bamengoni mwisharihu nikandu watawaliwani wandu wai abonge wandu wombaze dua njema Mwenyezi Mungu yawarengeze palandu ngwajiombele yao. Alafu la Harun al-Rashid baada hamyaula al-Imam Malik ibn Anas unauja warisomesa wahamba uka al-ilmu yu'ta wala ya'ti ilmu yoroshelwa sha ilmu kedoroshia wangu aliabola Harun al-Rashid ile ukaya yabo al-Imam Maliki kana huja ohangu mfaume shalazima nende uhahi wala imamu wala Khalifatul Muslimin Harun al-Rashid ambao kasa atika fil masjid amtujo sirini na al-Imam Malik rahimahullah hadusomesa humsirinia Mtume sallallahu alaihi wasallam baada al-asr wakati ila harumurume baada wakati usaukurbia ndiye ambia wala Khalifatul Muslimin ukahari mru fanya haraka mbavi bawan rusamizana wanruati johutabisha ibala kanzambi yabufanya haraka mbavi utijotabisha wanu shaki maste ambao wanruati johutabisha wahelewa au kabweka hajahu wandu warandajize Khalifatul Muslimin abo wandu wajoka usabizana hulama wayabirao ngamba ka mruja haraka mbavi nandu samizana wati jokutabisha yeye helewa hende kabula basi baada wanua isawakansi wandu waswali wandu wakansi barengwa hiri shahansi ziwa Harun al-Rashid Khalifatul Muslimin rahimahullah hakans al-Imam Malik rahimahullah hakans hambiwa nazioni wahiuka ma huwa darsu liyom darsa ya leo ngarsomau darsa hindi wawamba ukaya as-sala ngarsomawe sala bayola الإمام مالك بوكا اليوم موضوع اليوم
at-tawadhu. Leo ngasomawe ndamna tawadhu basi kwamba zila ula khalifatul muslimin Harun ar-Rashid ambakana mtosha ilishinwa maana tawadhu nduka wemrumu shahuji sisi ili ujilinza lisanwa ambakana mtosha ilishinwa katila shahiri shitola khalifatul muslimin hasimu antiha kanti hamanu wana anu wanazioni wahale wakahameza kweli wakaujiona watukufu au kawa nikiwa ilmu warithi shahirisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akukoja kaona watu ikao waujumao wakaurungua kimastehi wefanyiza lazimu shakwa jaka ujidhalilisha basi Mtume sallallahu alaihi wasallam wakana sallallahu alaihi wasallam shadid alhaya Mtume sallallahu alaihi wasallam hende mno harmauna haya rionese namna ya haya zinu haya kufanya watawadhu hakamnyenyekevu akaujilinzanyisa no wanadamu ili wadungane yakhsifna alahu hakaujirengeza zikabwa zahahi wayarkau thawbahu akaujirengeziza zenguo zahahi wayahlubu sha'tahu hakauhama yembuzi yahahi hemihono yahahi yahlubu sha'tahu wayasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariya hakaenderu mishiwano shahahi meshindoni yahula zihaja zo shindoni emeliwanwa shahahi helefu zilaha Mtume sallallahu alaihi wasallam yabo hakaulisomesa wayuhibbu alfuqara Mtume sallallahu alaihi wasallam akahanza emafukara za maskini wayajlisu maahum akaukansi bazimane mafukara akaukansi bazimane za maskini wayajlisu maahum wayaudu mardahum Mtume sallallahu alaihi wasallam akaudula ulia wawade masikini kaisha kama maskini fulani ngemwade yoenda hamdaulia wayaudu mardahum wayushayyu janaizahum Mtume sallallahu alaihi wasallam hadodunga ze janaza zaho wafu maskini yushayyu janaizahum wala yahqiru faqiran adqahu alfaqru wa ashwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kajaparu dharau maskini akautukuza za maskini hizo ndizo sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam adungabo hindi ويقبل المعذرة akaukubali samaha ikamruha fanya ndongo mramba kana nsamihilwa banti nazifanya tena balanja benza kabjapa ramba uka hubenze maana kaufanya jawi yukubali yomi ngomezi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wayaqbalu alma'dhirata hakaudukubali samaha mrikao hata samaha hakaukubali samaha yahahe wala yuqabilu ahadan bima yakrah wala kajaka ukabili mru hahumfanya nongo uikao yamruola ngujo iviwa ngujo tabiha ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية Mtume sallallahu alaihi wasallam hadohenda vadzima no watsumba ikamwe ndo nziani wanu watsumba otoja po Mtume sallallahu alaihi wasallam ngamina mrongo tsotso danzani muzise wanu po Mtume sallallahu alaihi wasallam tunanzani mwambie ndongo etswambie mruka na dohenda nawe dawe nabia
na wala watsumba wala washe. Hiyo ndio namna Mtume sallallahu alaihi wasallam hakamru mutawadhi wanronsi pia hakaujua hadisi ndainao wanronsi pia hakawaishilia mirongo ya hao hakawaishilia ze suala za hao ye wajibu. Idhan enge rondo some sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ino hamba barzanji shainu sira ni ino sira inde tarehe ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sheshia shohamba barzanji jekalikao ze sira ngizo zinji wallahi rijorengelea eze sifara zamba abo zonzipia ranzo warumao ranzo warirumao ingeleo ya gouvernement wendorenga harmashe pande shinuwisho watoshirumia wajorengelea nenti jorengelea enge warumao wendorenga shepande shinuwisho washirumie wala warumao wajoka wema sha gartiwa magaranza Mtume sallallahu alaihi wasallam bahi shasi karanza Mtume sallallahu alaihi wasallam ukweli si waziri si mfaume si ndo wanati si ndo watiti si ndo wahu pia dotsuhamba heze hanwa bahi shakabati ukweli wa ukaya sionza Mtume sallallahu alaihi wasallam neni mru na rutsuangalia yonde barzanji kao haina usiku abo inshallah taala abo informanza no wajenda fumbuni ensi kamili emfumbili arjenda dembeni shabo kabati zibadili hao kabati zibadili hao duka sallallahu alaihi Allahumma salli ala Muhammad ristere rifurahi mashallah ani zerohozi la wehamu hamlo mwema haborona nao harmaye shakabati shayengero ndurumia sheipande ratsosoma abo wallahi yensia hatu waislamu pia ritojorengelea au karijorengaze tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam umdua Mtume sallallahu alaihi wasallam riurumie rikiharma khair sha inshallah taala zana ngoga jobadiliha amen inshallah Mwenyezi Mungu jorbadili uziro za tabia nziro lonizo ngajobadiliha Mwenyezi Mungu jobadilie hatu ilawe harma usogefu na yomba nongo nyangu engo waloa hu watokana nia njema ya urengeza waumbo Mwenyezi Mungu wadungu ya nzia ya utahawa rengeze wallahi ntsino mezi ya uwaza haini mrato jona mbahiru yale amani tojo njia armaiti kharini njia armaiti shakabati nia ya urengeza undo mushkilika undo lono sheni mru ulodhamana umuhimu wa hahe ni mbanongo ya hero kwa hahe ni zenongo za usuo wanahahe nuando shahao shanongo za udhamana kaziti haramazitwa za hatu sha inshallah taala Mwenyezi Mungu arejeza sote pia wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اللهم ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام